Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Arvind case aim sutanga nong yasat an belarang ba ke jela wat nong kershan ke seng kongres ulo ang bah sarkar India ke jinglam ke BJP ke lawengi ke artikel lai spa nyo po bat artikel lai pusan e yuba long kerpang na ke jela Jammu and Kashmir tang shimit bat kamdan jing e balada ki kwa wengi ke 6th schedule bat land transfer act na Meghalaya. Habapan ji kershan na kabentau ba ji eling do kertong ko Kongres syaka election MLA Arhajar Arpulai na North Chalong constituency uba Arvind ulo ang baka BJP kakwa ban penkala yang ri India syakari besen syar na kanyam Hindu. Ka ay ka bajaya ka state ka jongi lagi hun. Lagi hun. Kaya kata kalaway jong ka jay penriyo ka jongi habalalong kumli. Lalu pipai sa kaboda ngade ba Erwin case im sutra ngalayang manila persya ya kasam ka kunhon ka jongi hapo ka joint action committee nilayang persya ya kasam kam tambah kalak kelun rahajar hadu khatsau hajar square kilometer ya kani ka jaga jong kikho jong ka kur ka jat ka jongi jong ka jat penreu ka jongi laklun im pait da kasam bat ka sarkar MDA ka hun banyak selalang baru Himanta Biswa Sarma uchi minister ka asam uchi minister jong ka BJP hak te jala nganong ipi ka jing e ba ngi kendo kidi jing e ki besar kaitam mentah ka kendo ka siap ka don hapren ka jing ma kiri tinggi dasar kita hapren ka jing ma Andre yo ya ka sarkar MDA ka bala kle de ka NPP ka badon lang ka UDP ka HSPDP ka PDF bat khamtam badon ka BJP baru kini kita khot jauh Canada katakan North East Democratic Alliance kepada seng daka BJP hakaba nak jela jong ke North East lai spa ni bubra ki MLA ki don hapok kani ke NPP lai pusau ngot baro hakato kapor dang don lai pusau ngot ki don hapok ke North East Democratic Alliance jong Himanta Biswa Sarma balai gawan rai kani khmat jong pi gawan rai kani khmat jong pi namar balai bai kumma ukon rap sangma bat kini ki MLA ki badon hapo ka sarkar MDA kidai ki sisam kumon jong Himanta Biswa Sarma hakato ka sige ikot kubor kibaw Himanta Biswa Sarma ukran hapo karwels wong pek ka development hapo Assam kat no kat slay handreng hapo Meghalaya mdon ay kata ni certificate baai uni ukli jong kaneda ya ka sarkar MDA wa meksha haka meeting golong hagaro haka ni kateo wong kumno wong Meghalaya is corrupt number 1 in the country Meghalaya kade kababang saktam hakari India gong yung Himanta Biswa Sarma gong yung Amit Shah pinabakla mday ki paiba jong kap Meghalaya ki babam sap mday ki paiba jong ari khasi jaitia ki babam sap andrai ki sarkar MDA bayalam do konrak sangma bayalam da uprestun tensong bayalam daw siya bahalang dahar bayalam daw lakmen remboy barhang ni nga kwabon pagkamari pi bagani ka sarkar labor ka sarkar lemon ka sarkar kabatu kabatluti pet kacing keli kabalai kalomba haba piong ba pinyada Pingkita na em na yika 6 schedule
Pin kita na emne ya kalan terus parak. Pin penduk na emne ya kicing ya dah kicing ya pokok konstitusi. Namar kata kadau perlok kani ko stem kabawan ko stem ni sayong ko saw hagak tin kasi kajinget kajing ken kajing dia kajongi hanai matagi hap ong ka stem namar balai kisadu kinong alam jo kanyam Hindu kira sim ya karai van pekala ya ke India sekari pasansar de kanyam Hindu ya ki perlok ki bilang long kinyam try ngawangan ong ipi tang kawing akan tu ipi watsya bakin pelong Hindu ya pi kila siamnyet kila rai ki kelung ki kena ni ki tan bodar ni ki tan jantia ban ai jing ikai ki haka jing ikai nam Hindu watsya ya kani namar balai kanyam try kanyam kasi kanyam jong ki sainrat kide kinyam ibadallah jong kacai perne ko joni Niam judan kata kacingnya per jembut apalagi ki Kristen bat ki bangai dengan niam trai hanai ka tmaniam kabak BJP kan wanra banta kandai ka tmaniam kaban penpai ya kacai tunde ko jongi ko ban namar kata kadau sobha ban kalah tia kalada sobha ban perkhat Barga bakong sana kalomba subhaban keren ban yatu ban patai yigi parlok parjor di bahayik pasal ke kongres kawan daga manifesto ke baskem kamtam yigi kam dijam laong sai kedar ban ai kam ibai kam ya kawai ke ya long ye ndai gi kam sarkar andai ban beli galat keleti bapin sengkam sengjam ban beli galat bapin yo ya gaji kesan ni kiban ban beli ya galat bagi MLA juga kongres kin sengkam sengjam iki kang ya kisamla gitu kaba kong sana kalong bak kongres kan ya da ya keleti ki dustur ki jongi ke kongres kanum set kala ya bi namar kani kadai ke kongres ke patma Kamdai show kata kongres kabarem kabayala mukul sama doktor mukul sama ulami menta ulalai sekati MC ke kongres menta kadai ke kongres kabatma ke parti kabarem tam hakani kari India kabarem tam hakajalla kajongi hanrei kadai ke parti kabalap tertebai kamdai tangki MLA kijongi ki bantrai kinong trai parti kijongi ki degi bakit kli ki badon kata kacik skokit kli ka bakya ba kamtam ya ka yap ka im jong kajai bari kong kajai bari ai tai kimi ki don khan yau lak khapra lak khapo kajala bat kumbalai tuar hadu lai tusaulak bat ki badon sabar jala se Assam se Bangladesh lada bisa bako stem kan wan terlep ini kam stem syuk nganong ipi kam stem syuk nganong ipi bakin dolut kiri tiki dustur kijongi kin dolut ki kur ki jat kijongi ki kha ki man kijongi berhanta ngilong gajat bendri kepala jak menti gajat bendri ko bamdan nong rem syuk hang ni ngaku abon pensai ngilok dah keren mabadit pe kam border ke Kambodar ibadat insaf kit kya ngaro kan saya trailang padi nomor belai nganum ya ke Assam yaki bensem sangot kita ki bensem ki bakalasem hapan sim jikhen batbakan hapan siuspa kamtam ya ka jaka puta ka jingi CNC ro namai sekasam banga karpat na ya ka cinkersan ka jampi na karpat ya ka cinkersan ka jampi namar balai ngidon kam banyalong teli hakani kakam kar punya utare kandi kaski hakaba karai ke jompikan buat ai kata karai ke kongres parti namar balai ngida kular sai kedar bangi penduk nai ka bangsa ngirai ke ya ka
pular ka masyay kelar bangin penduk no ya kajing saleh ben yupat ba Uba JA Lingdo uloong bakade kapor bu Dr. Amanwar kum u Director ke Health Services bat bon sien la shemi ki dawai ki badan por satang khandiat ban pendan kam yaki bat ong bagani ke jing pendu ya kum kini ki jat dawai wala jan kut por kaja hajan baro ki district ke jela la bon snem bat khata ya ka pisa jong ka sarkar jela apa waindo ante common platform bu wena ki kandidat dang lamina nak tu ke jingkran bang lai bandap lecture sawai pat ka konsumsi banyarak prakandidat kami kini ke jingkena kabong abang aboy jingkeli so ba pensyai pat ba hangni balai ka health department ka thang ya kidawai bat balai ka sim ya kitu kidawai ki badan kata kabakiang kabaliti period satang sistem expiry date saban kod balai bilang sim supply badap kasim himla su balai dawai sipai ba pia bantang no yaki bat pitang buri tamba kilap kipai ba ki khat yakin sor kubor balami lemba ki kot kubor nado negara hils hado silong kamtam silong time habrim ratang yakidawai tai apok mau prem TB hospital soba pensyai balai kitang gidawai balai pimai dawai paipa dang lami lang to parlo pai ngakram kena manu batang ngakram ya turu kasnem ayu thang ngakram ya turu tarik ayu ja ngai tang hata mangam kuwa ban kena bril resosi dang lami ngan to na kejelang yang Dr. Amanwar iyong ba utu MLA ubay speaker ki bay kumtu nat kada kwa bay syam do bakot bang kwa ban kali yu ba kata ke jin thang dawai mendo thang dawai hang te ko yeng darbar jam ka wa indo kabla khat da ka dor basna wai do ya ka common platform mendo thang dawai lokali Dr. Aman yang hakapor bam dan siapa kan pangadang dan ukemong absua badim ngan kali menurut sang dawai dan rami sekali menurut sang dawai badim ayangi ketarik ayangi penai ayangi senam tadi ke jiwa ne sang hakapor bapi pilong state minister juga hel kakna sepak kena bupra ngalong minister of state juga hel ne dek por bapi bapi thang mentapat kena kiwe tenas kala Dr. Aman bafila om bayo day mga porjonga patang kano tarik pikwa usna mayu ubna ayu mentaw serban jokene ka platform ka bangayang balpisa pa ubo ini dikli dengan habane to kemni sgap mapi ki pa baro kibahab hagini kisinang bamantan baro habangayang ni karampan supply of short expiry drugs to health department kani karaja haka umaj arfsan terek arhajar arfuwe maj arfsan terek arhajar arfuwe sengapa kabakumne drug suppliers in Meghalaya are literally taking the state to the cleaners by dumping tons of medicine having a short expiry date for use in hospital and rural areas health center and collecting bills worth crores of rupees indicating a nexus between the suppliers and those in authority to fleece the state of its limited revenue and at the cost of the health of the people. This practice of supplying medicines having a short lifespan has allegedly consignment once again having a limited shelf life and in the process submitting bills worth crores of rupees. Nanta, the latest proposals from the health department is a move to release several crores of rupees as payment for medicines having a short expiry date supplied to the various hospitals and the rural health centers across the state. Layak nang
ba ki khot ki expired drugs ki batang sipor kin sakotna ki dawai mana bala ka health portfolio to kapor o minister banipen ko Dr. Aman nabar bapion la bandai kapor badip ulang minister health la thangi kini ki dawai ki brade ki lakon ikta ki expired ska bahamenta hagno bidan kani kapor hakabari bahek Women BJP uday minister to kapor ka health department but and all supplies of drugs are undertaken by the Directorate of Health Services MI held by Dr. Amanwa. La sim supply yakini kidawai kibradan tak kabari titi priat tang hindian kin kudna hakapor bi bahek lomsta but they mafi director ubra procure yakini kijai dawai yakba hab brandna hab thangna hab pendona kani kadai kabla bi hak arsan tarik umar ar hajar ar puwe ndai kar kendai spa kendai fufra bangnang bat manga kom minister kena ubapet yakahel kabang rukumni this practice of destroying skaba komapi kipai ba jokene consensi this practice of destroying medicine worth crores of rupees has reportedly been taking place in almost all districts of the state for several years, causing the state exchequer enormous revenue loss. According to sources in the department, department, these medicines are being destroyed ahead of the end of every financial year on March 31st, so as to allow the suppliers to once again obtain the medicines in them and provide a fresh batch once again consisting of limited shelf-life medicine. Kamu alek nang yakane kajing destroy no ikini dawai bendo no thang no banailat biang yaki supplier bagi dia supply biang mari ko lupa kang ba ndop yo biang banya bang kata kadai kani kabami baksa juba mapi Dr. Amanwa ndesyo ban juba manga Hashwa kani ubaji elingdo loong bakalong ke aka kabalingo baka United Democratic Party ka khamti ka Sinshar President banya ka kambam sap kumba pau na ka jingkren kinong ilam kani ka seng kibanay bala dep kumbala dan ki jingdawa banmi no na ka sarkar MDA na mar ki jingkano abam sap ba pher kinong ilam UDP kiyong ikhamti President rule banya ka bamsap banay kami kani ka jingkren jomba bendo bat Dr. Jamino kami nakadaw jomba polingdo MLA barem minister barem MLA jo kejaya barem baru MDC minta jo kejaya maprem aku bapolingdo sakri bapol ada jabawan lecture ni kita kawan mau ni gentian aku bapolingdo kepak ni kita lur kerkuat aku bapolingdo ko ba Jamino ko ba benba bat ko ba bendo khot kerki ya emergency meeting jong ka state executive committee jong ka UDP hakaba baro kemene kini bendan KMDC kini bendan bat ki office berat kini bendan khot kerki nila dei banwagna kajik kersan na sarkar MDA apa jiram KNPP namar la bersih palat kabam sab corruption si corruption skandal one after another ang bapal khot kerki sang meeting kerki wagna yaga support we have to withdraw support from this MDA government headed by NPP party ang bapol yakin ang parti lajaw namar berkati palat kami ke statement na babendo badna Dr. Jamino kabang dan lay ngimla panweng ngikhamting ya ke president rule banyak ke mapsap para lok bayi ka jingkeli na boy fitang kani ka UDP ka kamting
ya ke presiden rule banyak ke mafsad nan sepen kemau fi padba ara dafra daglawan na election ka UDP ka khamla ban form sarkar marway dan kami akan HSPDP dan kami akan NCP por penolong MLA karsamur hijab nagar wils berkato kani jantia panakasir independen dan langto HSPDP hijab tang argot bahu pingston ndo bahu Dr. Paryam nisna yak sarkar kabadan tang lai puway ngot lok Chief Minister Dr. Dan Kuparoy long Deputy Chief Minister Timothy D. Sira para lo bayi ngar ngane way na Minister agto sarkar lai puway ngot kaya kabidya hadir cisnam resign ka kong amparing ka MLA ka job na ka UDP nang tay na po lang kra resign ka kong amparing na ka jinglog MLA sa salay pungot ki MLA hak sarkar na kalay puway ngidang ne na mau persyon udang-udang tak apa benda dan jatang ka amparing mulai ngidang ne satang kato kani hadian resign sa Bapol, withdraw support sa Bapol, ka sarkar ng Dr. Dan, ka reduce, nakalaipaw sa karfuday. Hangta ka hak sarkar, kawan ka President rule. Wakil niya kani. Kano ba na ngimat President rule? Kawan ka President rule. Ngimat. Hato, ka President rule, hak to kapor bakawan, bahak sarkar, Dr. Dan Kuparoy, kasniyo, kawan kami kurso na jogi, nakiyakisam, kawan kid, yay kurso na katay jogi, dagini kisipay, kiswar, kiba la social President rule, kaladar kajing bam patar, kajing shop patar, kajing siat patar, hakani kari jogi, dan kejing ya pembril, kejing isu bril, kejing yulute, kejing punya bril ke paman, hak President rule, wan kita, kita dekat kentai, kita riak kentai, kita kidnap kentai, kita jalur, makin tiap kayak President rule. Kawan sang, kejing segan, kejing sosik, kejing sosok. Ngai tang syakri sarkar kin kijenja namar bagi syakri sarkar ki haban poi biang por haskat triat banagi department ki bagi trai si pau bajetek pin haban poi ada selam do si pau sepua lekum ta ya ka register fi laweng ladusan pido tolok ki bajenja kini ki syakri sarkar upai ba usop sop kayo kahat kayat bet kadi katit kayat bet dan balabor paralog warki mahajon do kimno bersem kabu katadi President rule ngai nasosne ya kaseng UDP wasoya UDP nasosne bapinang bakam tiang ya ke President rule banyak kabamsab kamu you are also part and parcel of this corrupted government maklum tapi kamu withdraw support dalam nai jawab dalam nai hadir bentar ke UDP ke withdraw support kan lihat baik berkani ke sarkar jayu bentar dan nakilat selection kisdang kawang ya ke NPP kini kibane hadir bentar kibawang ngikamting President rule banyak ke bangsa kilai ngat lang, kilai tiak lang, kilai bam lang, kilai kelak lang na jo. Paralog. Kata ni kejing ya kejalam meklia bayi ya jungi. BJP pada wang no. Meghalaya is number 1 corrupt state in India. Bukan orang kino Meghalaya bro, Wamisha, agar wils. Ning yong what blame yang Meghalaya berkawai. Kibato, kibabamsab, hakani kak sarkar, day kibadan hak MDA, wat keno ibara. Ka Kongres, kak Hamdan, hakani kak sarkar. Kipay ba, kim tib ay,
ya kini ke bangsa kisi be ikut kubur itu bangsa kepada pelan dia Amit Shah BJP bola long number 2 hak BJP uang number 1 corrupted state in India kadai ke Jala Mikriya kadai KMDA kena ya kini sarkar kelet pat BJP la jomro kadon lang hambi mentaro bahek budai advisor di si minister adu mentau bahek dongnya kumar besar Jong Konrad Agnes Mauri presiden udangnya kumar besar Jong Konrad Basan Bor Sulai udangnya minister agni sarkar Konrad komno pat Kiong ba kani sarkar ke babam sab aino yami ke BJP mentasan senam ngin penkhoi ya ke babam sab kato ke skandal kebelakangan mana dah iba arwen balai ke BJP kalanya ke babam sab kadang tilang maka kami draw hadu mentah negeri sarkar BJP UDP PDF HSPDP kini abed agri sarkar ki claim withdraw temas gada au Konrad sangma saban rich collection pisong barni pi kene barni mentan lawan collection boleh pi kena tang yagi kadai lajong adu mentan bidang dari sarkar barni au ba prostun kumjo parla baik Wilayai ka agreement kawakisan yang kini ke border balale dari sarkar sebab senam pimna bersod yang ke border problem ngiwan mangi mentangi sol bat ni lawan ra yang kecing sok mentah lawan daftar kawakium ka give and take what give and take Fraja square kilometer, Malaysia mula aidot sekasam. What give and take? Kipai baki kampriang. Dialog juga ni, baki yang kipai ba nagarwir. It is high time for us to remove NPP from Garwir. Hardly they will get 3 to 4 or maximum 5 seats. Kaong ka kipai ba jauh ke Garwir. We will not let this government to come back in this election. We will not let this government, this same leader to come back in this election. Nabar kila dia ialah kita syawarsa minum sya. Ngin panas kongres bahkan review yang kena kanon rabiang yang kita beradu. Kenang ba ngindubla ban sok sansan biang. Kolar kipat ba karo. Badeh ni baka kongres kan kiyo biang karo hirs. Hado menen kaski ka kongres kanum duna frasid. Kandang na bantam para lo bayede. Kajing ile ang tiye kalong TMC bat ka kongres ndai su barken pipi. Na barken pipi ka skandal corruption bat katu kajing ay yak jaka sawasam bat kibriyo ki apa garis ki hamno sasa kempriang ki garo ki badan garis kempriang ki garo ki badan ki bodar balai na paskasa ki garo ki we will fight for our own Garo brothers and sisters. We will not let Konrad to give away this land to Assam. We will bring back Tangmagi Devan Param Yak NPP ang kipai pa Garo.